Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Inilah orang kedua yang cepat membuat sesuatu atas. Ada yang lagi kedua ni kerana sepangka ni kecing sim kabu jeng ni ke lepas kerja kendriu. Harga beda bat kecing orang masang poran marwat. Ke kecing kedua kalau kerapang tengah ke beda betul kecing isu juga hima meliam. Ya kita ke sarto orang basnong, bani orang basnong pelun. Apa jong karat marwat. Namar harga meeting kebang ada isong meeting harga organize November jong sam arjar puar. Hima meliam kala pentikna yang ini bah di sarto orang basnong. Jadi bandlong ba di orang basnong napok karat marwat. Indai dah kini kelongsan. Tekai kalau nak kalau makan ni hima meliam pat. Nda benen abang ilak perlang tu ke jinglet mentang mutbatkan pelai ke hima meliam kami sendat kini kaba kila ajiat penban kila 10 minit nanti dia kini kelongsan kita sangut kini kelongsan uwe du Arjun sok pedang badai jong bernihat circle uba ar du Bishal narong hang jong ka Narbong circle balai du Agustin nongrum jong ka Baridua circle bat basau du Sandon doloi jong ka Tengah circle te kum keseng hi ngim pediang rai kene ka circle tang basrong ka balak tung kene longsan namar ba kajing pan bat hi ba hima muliam ka long bat ba kede ban thong na kirang basrong tong titik area kidon kirang basrong kiba dang don ya katan rai ka snam jeng jing ejak ngebu ka dang rong ki ta kadau kini kirang basrong kwa ban ket ya ba kene ka lekor nak beta ban ya da ya kendau siap jong ka hima ba jong rat marwat hi ba kawai dia kena kecing dia juga hima meliam kalong ba kimsam la buram ya ke kabang la song dah kecing elak mani perkhat nak kita ban pembek ikini kecing ya dia ila permi sendat pemban nak kini ka approval ya kini ki circle namba asnong dah ka bapu dah kita langsung nyem pedang dah liru am pada kena kecing wan kendo bat siam la kular yang ni ba kinsa scrap no ya kini ka order tat hadu ba ka hima meliam kan hab ban penbat tak ada bagi hima meliam karena penbat ya kini kejing hot application ya kini kirang basnong circle rang basnong dah kita kirang basnong kasih kepada napo right marwat dia ngisngau ngoro ya UCM nomor kum u clear jang discuss council la simkia kepada ini kebenta dah ke bawah ai ke direct promise sangi ya ka jingkular ke basai kedar bom scrap no ya kini ka order kalau laai menen naduk arsal trik jong na April dan scrap no ikini bat tat hadu bagi kini grang basnong bat thong daki circle grang basnong ko kara marwat nomor ba kum gasang hi hadu menta ngan ong beng ni yang na menta benda kendo siap bat nginam alat ila kransa UCM banginam alat dalileru em ba lada kene kejingjet circle grang basnong kam de dagang ti ko khoi ko subah can have an cut application hak ni ka application can have an select ya kinu ki break badai badang dat ka masiam ban train na menta ban dai ka kendo siap jeng jak ndre li menta hi on scrap na ya ni sanang follow up ai ka ba ni ban budget ni sanang budget nomor ba ni saya kin sa kopi singiru la da bang kin sa kopi singi hadin ba la da ai